nakundanye n'umuhungu aza nshusha dukore mariage nanje kwako na gahunda nenda mufitiye cyangwa se kiniki ndamwemera kugira ngo anyandikeho ibintu byiwe byose yaba nimero ya banke nimero ya konte ya banke okay kugira binyandikeho basi kugira basinda murotire neza byoroshye mutipe turakundana nashaka dukunde ko nari mbona yaraje ashushe ari umujinga nyene bisaba umuntu amwugurure mu mutwe urumva ashaka kumbwira ngo kuko yaje anyiyemera ko afise ibintu agize iki nange numvishe ko acambwira ko afise gahunda yo kubana ndambwira ngo kuko nararabye ninamwanga afise amafaranga nka yandi oya nabamombye hagize uzubona umubosi yambaye amakoti ahantu nk'ahantu akorera utazi yavuka harabona usanga iwabo barabakonesera ibyanyabyo usanga iwabo barabarozi ari iki ugasanga nupfuye kubona umuntu murakweganye nuzi yava nuzi iki kumbe akoresha nk'imyuka mibi cyangwa se ubwo butunzi nuzi yo yabukuye ugashaka kurya ibintu utazi iyo byazananye hanyuma nihuse cyane twarakundanye amanimero ziwe za konte zo kuri banke amafaranga kazarambira ngo tura amafaranga ugenda ugura ikiyazi ibintu byo mu rugo bera nk'ubwije ukuri twaragiye turagura intebe uko n'ukuri Imana iri mu ijuru byumva tuguze intebe ndase kandi kwaramutsa abakunzi ba Radio ko dukurikirana uno munsi ndazajya mutumira wanyu mumenyereye ni Diana Laponze mumenyereye muri cya kiganiro avuga ukuntu yahemukiwe ubu naho yazanye ubuhamya guys amaso kuri ecran ndamuha umwanya kwanza abaramutse hama dutangure Diana karibu ndabaramukije abakristo ndabaramukije mu izina rya Yesu abisilamu assalamu alaikum sigenda yize hama naenda bakomboye amakuru yanyu none meze neza mugire like comment na partage akeneye na subscribe kuri Road TV Facebook Instagram ama na YouTube uno munsi Diana afise byinshi ashaka kutubwira iki kirimo cyose geze mutamubona hari byamubaye ko jewe sinabivuga kuko yambwiye agace no hava ibitari cyane nkabivuga uko we arivugira Diana wisanze n'umwanya wawe okay merci bwa mbere ndabaramukije kandi ndibaza murabona ko haro changement ya Diana wo mwirya misi yahera na Diana ubu okay sinababesha ubu ngubu narahindutse gusumba uko mwari munzi kuko wigisirahindura kandi sirigisha tamakaye kandi ukamenya kuko kijya gihe nibwo mwambona hano nakundanye n'umuhungu aza nshusha dukore mariage nanje kwako na gahunda nenda mufitiye cyangwa se kiniki ndamwemera kugira ngo anyandikeho ibintu byiwe byose yaba nimero ya banke nimero ya konte ya banke okay kugira binyandikeho basi kugira basinda murotire neza byoroshye mutipe turakundana umva nago namwemereye ngo nuko ndamukunda namushire mu ijambo wewe wavyemeye kugira ngo umuprofite okay ukunde mwandikwe mugire etat civil kugira ngo nawe we uronkeremo nago nashaka tugiye etat civil iyo hose nashaka dukunde ko nari mbona yaraje ashushe ari umujinga nyene bisaba umuntu amwugurure mu mutwe urumva ashaka kumbwira ngo kuko yaje anyiyemera ko afise ibintu agize iki nange numvishe ko acambwira ko afise gahunda yo kubana ndambwira ngo kuko nararabye ninamwanga afise amafaranga nka yandi oya nabamombye ndamwemera warayabonye ko yafise nari ndabizi ko nari ndamuzi twarakorana mu bintu by'akazi twaje kumurangura amatelefone yari umubosi ibintu n'ibyo me
hagize uzubona umubosi yambaye amakoti ahantu nk'ahantu akorera utazi yavuka harabona usanga iwabo ari abakoneseri bya nyabyo usanga iwabo ari abarodi ari iki ugasanga nupfuye kubona umuntu murakweganye nuzi yava nuzi iki kumbe akoresha nk'imyuka mibi cyangwa se ubwo butunzi nuzi yo yabukuye ukashaka kurya ibintu utazi iyo byazananye hanyuma nihuse cyane twarakundanye amanimero ziwe za konte zo kuri banke amafaranga kazarambira ngo tura amafaranga ugenda ugura ikibazo ibintu byo mu rugo bera nkubwije ukuri twaragiye turagura intebe uko nukuri Imana iri mu ijuru byumva tuguze intebe turagura nziza zitwika turagura igitanda cyiza amatapi ibintu nyene byo mu nzu bikoresho akabati byombo byose turaheza turashira mu nzu burya mu nyuma mere ndamubwiye ati mere burya bagomba baze kundota mere avuga atoya aranga je sinamenye impamvu amwansi mere wanje nyene urafise kuzana umusore akamuraba akamwanga amaze kumwanga umubyeyi se ntacyo wohindura bitewe n'ukuntu nange umuhungu mu mutwe nyene sinaye ndamukunda navuga atoke ivyo nariye birahagije kuko umuntu kontura amafaranga yiwe cyo ushaka cyose uragitora naramurya amafaranga nagira gute mere amaze kwanka mutipe ndibuka naramukatiye amaze kumukatira arababara cyane arambwira ngo kubera ko nishije umwanya basumoye iki naguciye mu jambo gatoya hari musigeze kubona kuri site yawe ya WhatsApp wandika ati mana ndakijijwe mbabarire sinotsa kujya amahera y'abahungu cyane hari muri icyo gihe nyene hari mu kiya gihe amahera y'abahungu yarankozeho n'umukobwa we bakijya amafaranga y'abahungu nukuri azohure na Yesu kuko aragowe kandi cyane je narajya amafaranga hari igihe amafaranga kaguharatura hano mu izosi hari igihe atarika naza numva bavuga ngo uburozi bubaho nkagira ni blague none uburozi ni ko nta munsi bari bwandogeje ngo mbone barandoza ntacyo byari bimbwiye nyene tu umuhungu umaze kumukatira yarababaye arambwira ngo mbarira nakoze ijyahe kosa ndaburi kosa ndamwagiriza ndaburi kintu kimwe ndamubwira ndamubwiye ngo oya ibyo bya gahunda byo kubana tubyihoreye tubisubike umuhungu arabara cyane kugeza aho zaba ari nka saa sita y'ijoro nkaza mbona aperi nkaca mbyura mere nkamubwira mere bako barantelefona frani urumva mere agacambwira ngo numwitabe ndakwingiza numwitabe niho rero yigira inama yo kungirira nabi yigira inama yo kundoga arandoga ibintu byo bintu nawe nibyoroshye ntago biba byoroshye bakunzi ndarabaze ko mubona ngaha jewe yanambwiye ati Bella ibintu byarahindutse ndafite ikintu ushaka kuvuga kugira ngo uhindure imitima y'abakobwa benshi aranamanshana ati Kersi akunda kugira ko yananiranye mu bintu byo hirya n'ino ndifuza ko nawe yumviriza kugira ngo bimuhindure nashake yorohe ati nandi si yaranyigishije sija kwigisha kandi mwamuzi ko Diana umuntu mumenyereye asuku Diana mumenyereye nisiga mukorogo ndinzo ndi umuzungu noneho ngarutse nirabuye birababaje mubivuga murabizi birababaje ubu nisiga amavuta ya sante aya mavuta y'abagwayi werazi agwa 5 mu gihe naho ranisiga carton ya 15,000 amavuta yitwa white chocolate ya 25 abantu badanza amavuta barabyumva aho niko abayangahe abaye karanimiri aho rero naba napigiswe nakubiswe n'ubukene kubise ko ama parfait ama fondote ibiki ama foundation ugasangana ndiko ndakonsoma nk'umutahe wa 100,000 muri des semaines ariko ubu ngubu nisiga sante bishobotse fondote naho nyene nayisize ngira ngo kwanje ngaha muri Roy TV sino nisiga amavuta agaragara amavuta ugwa 500 francs niyo wisiga ubu niyo nisiga nayirabuye mukorogo narahebye sinigera numva ko birababaje ariko nakundi n'uwiteka yabihisemo bisha bigenda gute rero bimaze kugenda uko type yaciye afata decision yo kundoga arandoga ibintu byo bintu natangira kwanza numva umutima uri kuriruka umutima
bagomba kuncamo bigaca bizamuka bikaza kuniga Bella uwo munsi narabonye Imana hari dimanche bigi hagiye amafyeri n'urabona ubu ipantaro sinambara nayambare gute ko ninya nimveske nkaha nambaye ipantaro abagaca bandoga bigaca bimfata kandi ndatinya ubu zamini naratanze bigufata gute rero ndiko ndagenda kwanza mu mutima bikanja bigaca umutima bikabirukansa naragiye kuba docteur ndibuka bwa mbere nagiye kwa Dr Patrick akora muri hospital cy'ibitoki baranshira mu radio barapima barabura indwara bigenze uko atoya hospital cy'ibitoki ngira ngo nibavura mere acanyohereza muri SOS kwa Dr Majori naho nyine barampima nana marari barapima ingora zose barabura nangira koroha rero mukorogo nangira gushira ku ruhande ariko nago nari bwayihebe nari siga duke ariko sinsarisha nangira koroha maze gutekereza mini ndagenda ndazitanga niyumvishamo ko ngiye gupfa niyumvishamo ko ubuzima bugiye kwanka mbese basi isi atamyaka nkisigajeho Bella kugezaho nangira gutekereza ko basi notuma iyo babasi narabyaye umwana kibuze basinga musiga ku isi hanyuma nkipfira kugira ngo nduhuke kandi kugira ngo sinibagiranwe burundu me Imana ifite imigambi yayo naho menya umuntu agupangira kukwica Imana ikagupangira kubaho nuko Imana izikora byose ni ku mugambi wayo none kavuze ati na Kersi uramasana ati Kersi nawe nyene aronke icigwa Kersi n'amafyeri yandusha hoya nukuri n'amafyeri yandusha je nafise n'amafyeri nganagira n'igisusu mama naragitambukira olikingi naheze vraiment naheze raba nari isusu nyifise nabi isusu byaragiye kubera iki naroroshe ubutarakura n'abana bazi kuroga ati Kersi warivugisha nta ngidafise nani ngidafise agacha saratani je nari mfise ingidi naratambuka abasore bose bagasigara basamara ariko ubu naroroshe ndatekana uniyegereje Imana ndavuga ati basi byibuze niyo nopfa ngwe mu biganza by'Uwiteka ngwe impande y'ibirenge by'Uwiteka basi me umuhungu ikimenyimenyi nubwo yari yandoze ariko umutima n'ubundi waramucira urubanza ambonye ukamenga yonkwepa ambonye ukamenga agasigara wenyine ubwiwe aninya agasigara aninya kandi shanda tangira kubona ko ari we Andoga umunsi umwe arantelefona kandi saa sita y'ijoro nanga kumwitaba kugezaho nange maze kubona ko ari we nangira kumwikeka shanda hindura ko nimero ye nandika ko Diamond nimero ye wanditse ko Diamond uko nukuri kandi be ko nyifitemo hano nimba nayifuse da nimero y'uyo muhungu ndayandika ko Diamond kubera ko uwo n'umu Diamond n'ubundi usumva ari umuntu nimba baguhemukiye si byiza ko ca uroga umuntu oya ihangane kuko nyuma yaho bishikira bose twese baraduhemukiye bibaho rero abawogira ndiko ndakubesha handitse ko Diamond kubera ko petete uri umuntu mutabanye abatari uwawe naguca ukoresha inguvu ziwawe cyangwa se ukoreshe ubuhinga bw'iwawe nyimbi wanyu muri abarozi ushaka kuroga umuntu kandi Doris nawe wari warahemukiwe bibaho mu nyuma yaho rero bya bintu amaze kubona ko ataco bingize aca hindura ro burozi hewe Andoga uburozi bw'imbeba bwo byarirukanga mu mubiri nyimba bigeza haca habyimba nyimba bigeze hano haca habyimba bikaza mana we oya nararusha ibyo birahaba ndiyegereza Imana abakozi Imana baransenga Bella amasengesho yanciwe ko ni menshi iyo hataba abakozi Imana mba narapfuye ariko Imana iragira gute irandengera nyongera imisi yo kubaho kuko maze kugwara ndibuka hari saa 3 z'ijoro nigwara nyine yako nari nyifise tugovu buke niho twadeje gufungura home haza umuntu home aradodora arambwira ngo Diana Festus arapfuye Festus yari umuhungu twahora dukundana ndamubesha nkuko nyene ako badinabesha abahungu benshi kwera nukuri guys abahungu nahemukiye nabo nari amafaranga ndabasabye imbabazi kandi mbikuye ku mutima sibyo narahindutse nubona ndakura amafaranga zo bari copy yange nagazo bari Diana cyangwa se ndagutuburiye ngo ndagukunda nagazo bari jewe azo bari umuntu yigize Diana
ya nuko nibakubabarire ubu ndatinya ari amafaranga mubabarire nawe siwe wiye nabone escrote nahemukiye mumbabarire pe bivuye ku mutima narahindutse ya hanyuma bambwiye ko mutipa apfuye nabuze ijambo na rimwe mvuga Bella kubura birabaza kandi bikora ku mutima wakimukunda naramwiscrote ndamubesha ko dukundana kugira ko skuru kugira kuko yaba mu bambere kugira ngo azaransova sibyo yumva ibiharuro cyane nashimye muri scientifique nange ibiharuro ndabona sufuri ngaca ndamwiyegereza burya rero mutipe kumbe warankunda jewe siho ndi ndamwescroka akoze akantu nanje bakama nkakimura wakemera bakamufata ko jewe nangorane nibakoreko akaza aranyigura umuhungu akankunda ndamuhemukira nangira arambwira ngo nandike love story ndagurikaye narara kwikaye ndiko ndimura kujya saho mu ishuri nafata amanota love story yiwawe nawe guys je ku mutima n'ibyari bivuyeko nyuma yo kwandika iyo love story natangiye kugenda ndamukunda buke ico gitabo cyitwa gute Nobody n'est pas avec l'amour ntugakinisha urukundo byose yari amakaretu nangira kumukunda buke ariko ndaraba none se uyu muntu tunganya nivo sibyo tuzokundana tugeranye hehe tuje tuvehe kuko urabona abakobwa twege tujya gushaka kurongorwa hakiri kare nabo abahungu nabarinda kwisuganya arondera ubuzima arondera akazoza urumva nago no murindira umuntu twiganaho nago no mutegereza nago no bivamo niho rero navuga ati umuntu nago dukwiye kubana kuko yatangiye kuzana comportement mbi akazaraza aho muyaborewe ko muhira mvuka mu muryango w'igipasiteri turakijijwe nkamufata nkamutahani wabo hari hafi yaho mere akankunda cyane akankunda pe nanje nkamukunda mutipe natangiye kumva nangiye kumukunda ndavuga ati ya ibintu bizohava bikomera nangira kugira gute kumwikata nangiye kumwikata wakaza aranshira kuri profile ya Facebook ampostinga nari narahinduye amazina nasigaye nitwa La Defestus ko yitwa Festus nanje nitwa Diane urumva ko twarahinduye nyene quartier La Defestus abantu bose wewe bamuhaga Defestus nanga kama Defestus ko yitwa yari famille Defestus ibaze icyo kintu ngo tuba tuzi nicyo gisobanura nawe bya school urabyumva nyene mega Defestus isobanura iki umwe muko baradukwigana muri comment mu bidushirire La Defestus icyo kintu sinzi ko kinabaho quartier se nuko banyita Defestus naye bakamwituko burya umuntu ubona agaciro kiwe iyo atakiri mu mwuka w'abazima niho ubona agaciro kiwe ubu ndicuza basi byibuze nza kumukunda ntabwo mba narahuye n'ibisanga byose biko bimbako kuko yari umwana mwiza pe narasaranga mukora amafuti ngagira gute yari umuntu atuje akanyihanganira mu kuvuga yavuga atuje nange naragasazi urumva ntago twaye duhuye yarafite defo yo kunywa inzoga ndamubuza inzoga nyuma yaho araziheba atangira kujya gusenga tipa arihana maze kugera muri Yesu neza ndamukafata hani sawa naratanga ubutumwa ku bandi bantu sawa naratanga ubutumwa ku bandi bantu ariko jewe muri jewe ego ubutumwa bwarankoraho cyangwa se ngiye muri eglise nkaririmba ni sawa ariko ko abahungu kubaga amafaranga cyo kintu sinigenda cyane ko n'umusinumwe sinigenda kiva ko n'umusinumwe wavuga cyeka manze ndayake mwico gihe nabona ko umuntu ankunze mu gihe umba amafaranga narabona ko nkunda atayuma narukundo nigera mbona n'umusinumwe umutipe yarigeze kumbwira ijambo rimwe abambwira ngo Diana nabona ko nyansi je ngugumije kuri profile yanje ya Facebook ubu ngubu umenga yari yakuye ko hari hacenga imyaka 4 tuvanye arambwira ngo hari gihe wowe uzoshira kuri profile bitagikunda hari gihe uzipfuza basi uzonyipfuza n'iminota 5 tuvugane utakimbona nkagira ngo najya amajambo nyine abahungu y'umuntu yabakatiye nuko bazabavuga nibyo byabo amarira noneho maze kumva ko apfuye uwo munsi naduzi wabo nabaye nk'umusazi Bella nagezeyo wari ukimukunda nagezeyo sanga inkuru yabaye mama muhungu yapfuye guys murakwiye gusenga mugakizwa kuko ubu abantu baheze ubugira ukumva accident umuntu arafu na muntu ubakigwara
ubonye umuntu wagwaye uragenda umupima imetero urakoresha isanduku akirikaye sibyo kuko nukuri naho umuntu akigwara umuntu anyerera ku gishishwa cy'umuhu agakoroka agacapfa umuntu wumva aranisha umuti ukumva fulani yapfuye utazi ingene byagenze twatuma dupfira mu witeka yego nukuri burya naragwaye nagezeyo ukuntu bamvanyeyo bangeza muhira nabyo nzi banjana kwa muganga baramvura umutima waduze ugomba kuncamo ko umuhungu yapfuye cyamenya n'abandi bambanda banje narinzi nyene bari bakundanye je narinzi basi ko nacende bamenyera ngaho turiyakira twiha amahoro noneho rero isi ni hatari wose shaka yo senga cyaso shaka yo hinduka gakizwa nawe arazi ko nanje no hindutse kujya na Sauli yahindutse Paulo niko umuntu wese afite guhinduka kandi akaba umuntu muzima ya kuko upfuye ibyawe byose bica byibagirana kandi tuba dukwiye kurondera ikintu cyiza wakora ku buryo niwapfa bazokuvugaho apana niwapfa bavuga ati kiya cyari gikashi cyari biki cyari oya niwapfa hazagira abantu bagushingira inahi bavuga ati nubwo fulani yapfuye vraiment yari umwana mwiza yari umuntu muzima nicyo kintu numva cyoba kizima kuko ibi byose namaze gutahura ko ari iby'isi umuntu arapfa akabisiga basi umuntu yapfuye bele ashaka bafise imiduga nka 90 imiduga nka 90 nani moto basi bamuhambana ngo wimbi kinogo bashiyemo iyo moto ngo bayimuhambana na contake bamuhambana hama isigaye itwara abandi upfuye umaze gupfa ibyo warondeye byose bisigara bijya abantu batabikoreye batabizi imvune urumva gasangana basi kabiriragira none bazi nagushire mu ijambo kuko pasige durukana wari wagize confiance avuga ati jewe nta bintu by'urukundo kandi sinzorongogo eske ubu uricari kuri ya decision canke barahinduka ati ko nahindutse nkakizwa tuva yuko n'urwo no rushinga mugeno nka umusore ari serious ngini wa wundi amafaranga yani nje kujya nabona bari amafaranga mu mbabarire ndundi muntu mushasha kandi do prisimari raba iherezo y'umuntu cyane imana yabitango itanguriro ry'umuntu iraba iherezo sinzo ko n'ubu ari ya decision canke ko ba warahinduye narahinduye kuko biya byose biterwa na satani kuko je numva ko iswingi zanga ari kujya amafaranga gusa nta bindi bintu byo kujya kubaka urugo na gahunda ariko maze kugwara nakubwiye ko natangiye kwiyumvisha ko nanje nogira umwana nkagira umuntu basi nanje size ku isi ku buryo nashobora kwibagirana umva ko umutima wa kimuntu wari utangiye kugira gute kunzamu niyo mpamvu narahindutse gusa nago mvuze ngo baze banerete oya negereje Imana izonzanira mu Imana yakunzanira nawe nyene boza bakagutereta yes boza bakagutereta imisori irahari serious nabonye bacha batangira gutereta umuntu muri komante baragutereta nyene babushimye baragutereta ushobora ati imisori iruzuye kandi serious kandi ushobora kuvuga ati ndavyakira bibaho kandi umuntu amaze gufata imyanya amaze kwitahura kuko ibyo bintu byakorewe biteye ubwoba numva yuko nagiye ubwanje numva yuko byanyiganjije umutima biteye ubwoba pe twagiye darana nkoze ukuntu ndamuzi na look ndabonye muno munsi ni ibintu bitandukanye cyane usubira kuri ya video ya mbere ya bronze avuga ukuntu umuhungu yamuriye amahera ubu nawe rero yacavuga ati kanjye abandi amaze kuyajya bishari so gira akajambo utekera no ko gukurikirana SEO na Kersi wambwiye ati nuko kugira ngo turangize kino gihano kuko bwari buhamya Kersi ndakeneye guhura nawe ndamuhuhamya cyangwa se ndamuganirize ndanamusengere kujya meze nago no mukiri imanza kanini kuko nange niko nari imeze ariko Yesu aragira neza arahindura nawe yo muhindura biya byumviro afise yo bivamo na mafyari yandusha nakubwiye nabisusu yandusha na nubwiza yandusha ariko naratuje ndatekana sinzi ko ashaka ari amafaranga menshi kundusha sinzi ko yafise ubwese ngo nari mfise nahinduke Imana ni nziza kuko aho nyine utabibaza ikibazo eske nk'ubu nopfa noja mu gihe ryo kwandi nohonyora kwandi kabantu ubu sino gupfa ni gukindu abantu bako bapfa nkaho umenga sinzi bako bapfa gusumba indagara urumva oshaka yo hinduka
kya nibyo nababwira. So guys, turabakunda cyane. Yari Bella shaka kuri Roy TV. Tumira Shaidana no Bronze muramenyereye mu bwami bwa Roy TV. Dara tukita mwiganiro yarambwiye dusenge. Ndambwiye ati oya kuko wakumenyereye muri look imevuko. Reka ubanze bayagiye. Mu nyuma mushaka kubasengera naho uri usenge je sinzi ukubona. Navuga ati kanda basengere tushira amaboko y'Imana kugira ngo n'umuntu ariko aradukurikirana yarameze nkanje ameze nkanje gushikisa ahinduke cyane kabira abandi akabero keza niko bimeze bakabona yuko nawe isi wari wagerageje kuyijya cyane gusa Bella umwasa gucira icyobo Imana ikagucira icyanzu uwo mutipe duhuye kenshi akunda kucamera uko cyashiduka aho nyene kwazi cyo yakoze kuko abazi ko azosanga napfuye ubwo rero baracukura Imana nayo ikazibira cyaka ry'Imana nirihangagwa Imana kandi bifise umuntu wese Imana ibifise umugambi ku muntu peut-être itancisha mu ibyo bintu byose ntabwo nari guhinduka nari guma ndayajya mukoro ko sinari kuyiheba mini Bella naragenda nigeze kujya ukina filme umunsi umwe ina filme nambaye muzigera hano Bella noneho ho muhira umuryango w'igipasiteri nabikubwiye bose nabakizwa hanyuma mera arambwira ngo bacu bagenda baranyafisha ku mapoto hose baramamaza filme nari mu actrice nambaye muzigera hano ofisi gitari uko rimwe nari mwenza mvuze gitari gusa sinatangiye ukivuza ngo kuva ngo maze ukizwa no kuva narakizwa nari mfite talent nyene ko musicienne noneho ho mu mera ranelefone arambwira ngo umva mu bana banje nukirimo ufata inzira uge sinda suye no kunakubita n'igisho giwanje wewe ndavuga ati harahiye nikubita kuri babanuze bacu abamajeri bacu badukinsha filme barambwira ngo muko igwarize cyakora tukatugweza amafaranga yo kwifashisha nayo bisigaye igwarize wimenye ndavuga ati karabaye ndajahi Bella nafashe inzira fata umuduga nzabuja ko nari mu Cibitoki shitseyo ndavuga se ndahitira ku famille ya hehe ndahitira mu bwiza kwa tate ndahitira kwa grande sere mu Cyarama ndahitira kwandi ico gihe Queen grande sere Queen yaba mu Buyenzi na mu telefone ko niwe turi muri generation imwe basiyo nanyumva ndavuga ngo Queen ndaje kureba uje kundi basa ko bitari muri gahunda ndaje kureba ndagukomboye ariko gusa arumva gusa karubgeswa ingunore sinzi nahaba akiza Bella nubwo nari umupagani nubwo ushaka kubura umupagani Imana gishaka kukureka iyagukoresha kandi nyimba ufise ingabire niyo buri umupagani gute nago disha zigenda ngo nukuri umupagani oya zangabire zawe razigumana kandi ukaburira abantu abumva bakumva abatumva nabo bakagira gute bakareka Queen ndamubwiye kuko Imana ari ibintu yari yanyeretse nijoro kandi ndi umupagani ve Imana yacu ni nyarukundo badi warerekwa cyane Imana ashaka kundodesha kanyereka ibintu byawe mwaza nkuga ati Bella ibi nibi ibisigaye birakureba ndigendeye kandi ubwo butumwa bikubwiye me warabukuntu nambaye cyangwa se ukuntu nje kubikubwira cyangwa se ukuntu umeze ukavuga ati no Imana nakuntu yokoresha umupagani w'unyavyaha nk'uyu nago bibaho urumva ariko ico kintu na dejuru yahera kitabaye kandi ukakibona burya Imana ikankoresha rero nijoro Imana ico gihe nyene mera za kunyirukana Imana inyereka iranyereka ibintu biza kumbako ndabyuka abatoke ibi byama byabaye sinabiha agaciro burya bimaze kuba niho nabyemeye rero twageze kuri Kotebu bwari bwije Queen araza Bella nuri burya Imana hari ikintu yagusigarije nyimba uri kwisi hari ikintu Imana yagusigarije kuko bajya bose bapfuye ntabwo ari uburanga cyangwa amashure cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro bigituma ukiriho uko babika abandi bashingura abandi bakora impanuka abandi bari mu bitaro ese wowe iyo ubirebye mbega ubyibazaho iki hari ikintu Imana yagusigarije noneho ngeze kuri Kotebu nurira bisi mbona sister atebye toke kanurira bisi ngende ku mupampe wanje yitwa Patora tubyumva kimwe umusitari nkanje sawa nkicurira umutima urambwira ngo no va muri bisi
ndanga ijwi irambwira ngo va mu ibisi ndavuze ugiye kuraba wundi mustari mugenzi wawe ko sister yari yatebye kuza kuntora patora queen yitwa Lord ariko urabizi umungu dusigaye twarahinduye amazina kubera ubustari nanje nitwa Neri Diana ariko kumva ngo Diana le bronze none ugire gutuma magaruko nyene noneho gusa bronze ni ikintu cyiza nubwo nabyita naribi patron ndamwandika arambwira ngo naribi ngo ndabi nagwa rukundo kwari gukwepa gusa gambe ndarosa amahoro n'iminota 2 sister tebye ijuri rambwira ngo abanyemana muca mu nyumva va mu ibisi ndanga va mu ijuri rirangwanya kabisa ugenda vayo nicara kwibuye riraho mande y'umuhandi mande kaburimbo nicaye burya batangiye gukubita sister nimubona gusa ndamuramutse ndamubwira yamara naringiye mu ibisi batangiye gukubita amasasu muri hahandi narindi maze kuhava bakubita amasasu bakubita amagerenade bera abantu barapfa mbibona uku ariko kwiyumvira guhinduka nago byari bwanzemo kuko hari n'umupapa w'umunyamurenge yari yambaye nago nzovyibagirwa yari yambaye muzu za white yari nyuma zacu uwo baramurasha arapfa kuko twariruka ni wamenya niyo wirukuja abantu gusa vraiment yo haba amasasu buge haba hariho na comedy uziko wasanga umudamu yambaye igitenge indani yambaye igihuzu kibi gicafuye cya gitenge higakora kugasigara ubona uyu muntu yambaye muzi isuku ariko hejuru yambaye muzu nziza abadamu mwisubireko gusa nago ndaponze mu mbabarire noneho candirukanga umunsi twaraye mu gahinga ku muhanda ibarabara bace baryugara turara mu gahinga turataha sister akomeza ambaza none muko byagenze gute nkaburi cyunda mubwira uwo munsi ndashima Imana ko yandinze mere yaciye asubiza mu rugo arambwira ngo turagira gute ito gitabwi wabo subira mu rugo subira mu nzu urumva ko Imana yangiriye neza kandi Imana yagiye isimbutsa ibintu byinshi sibyo ubwo bugwayi rero gawo umuntu yaraje kuroga jendi nakomeza aroge mbe ahubwo niyongeze nagende aje kuzana ibyo muri Nigeria nibyo numva birakaze ariko ndi muri Yesu nacyo bishaka kungira ndi muri Yesu nacyo bishaka kuntwara azoroga ahubwo ari azoroga bikamusubira ko kumwari wambwiye nuko bimeze gusa vraiment nubwo yandoze nago noje ndamubeshere ngo yarandenganyije no yamoye ukuri ko ni byiza kuvugisha ukuri je yamoye ukuri kuba yarandoze yamoye ukuri ariko nubwo yakoresheje nyene ibyiyumviro byiwe kandi ibyiyumviro bye nago bisa n'iby'Imana nawe urabyumva guys turabakunda cyane mwamumvise Diana Bronze wacu nubwo yamuroze yamuhoye ukuri arabyemera n'ukuri yiwe ariko kandi Bronze yarahindutse yarakijwe n'undi muntu mushaje nico gikuru n'ubundi wari wese akiri mu nzira zo gutambikiza ashobora kuva intahi ya Bronze hinduye ubu n'ubuzima bw'ukuri sibyo bavuga ngo namabeze ngo yibike no ubu n'ubuhamya kandi baranayibona ko nonze mbere nayibona ko Diana yahinduye naronze narirabuye ariko je mbona meze neza nta kibazo nta kintu kinini cyapfuye so turabakunda Mbesha kuri micro inyuma ya kamera turi na Oli King ariko neza cyane yubaho kiwe reka tureka twasezere Diana sezera kadusenga ahubwo dusenge Mana nziza Mana mutwari Mana ugira neza turaguhamagaye turakwambaje Mana we turagushimiye kumina abanye natwe turagushimiye ukungene waturinze ukatuzigama hari benshi bapfuye hari benshi bari muri morgue hari benshi Mana bari mu bitaro bikuru na bitoya hari benshi bari mu gasho hari benshi bari mu bindi bintu ariko twebwe waturinze uratuzigama udufuka amaba yawe mwijoro ubwo twajyamo nago twari tuzi ko tuza kubyuka turi bazima ariko wabikoze Mana habwa icyubahiro ubwo tuba turyame nago tuba tuzi babidukikuje ariko ukagira gute ukihesha icyubahiro tukabyuka turi bazima habwa icyubahiro urakomeye kandi urahambaye turagushimiye no kuri kino kiganiro dukoze turakwingize Mana bize bihindure benshi abantu bari bameze nkanje Mana ndakwinginze ubahindure ubagwanire abari mu byaha bavanemo Yesu we abari muri za karaoke bavanemo hajya harimo ibikoresho byawe hajya harimo abakozi bawe ubagomba kugukorera mu kuri no mu mwuka ndaguhamagaye ndakwambaje rero reka ngusabike ko nzi byinshi biduhera ubuntu mu izina rya Yesu amen turabakunda rero mugire umugisha naho ubutaha ciao ciao